Oki ayutina yamo be otima naka kome gwoko kich. Koma mag gwoko kich sani ber gure timo bedo agolion chat agolion. Ka itie mit agolion otekede type ma agolion na tot do pie sani ber odong kede type areni apart jotego tero tekede mane mulumbe local motimo ikor tugo kede man mulungo be KTB man me bao. So KTB ni kitu na gere bedo mane cover merine otekede jame meno lumbe rails ni kagana do kich timi ye apien mere chaine kane kieto neno kanda ber kita timo kede timo gemo lumbe Queen Excluder ine kane ine gini miyo kicha mechweyo akuru chene arabo chweyo kudling kade letuno ka mo bedo kene den akura bedo kene kieto neno donyi tetuni ka donyo me kich tetuni kane so kich donyi kane ko biro ko settling kan konyual kane then ng'ei Queen Excluder ni idi kane me mo na ko bedie ne kan mo kene piwa mo do tuni na mi odi akuru berego so ka yaro wado kich ni le doko iwado kane weko so ni kwanyo kane pen kando mo kene ena tiko mane then mane man me tugune kinana ye mane mono gimore doge kane imono oketuni ka mirubo ketida oketuni lead mere kane so ka pito kijni okayamo ni bote kre yan mulo be calendar igramo pito kano ame ebedo nyak bulu kar turo kare so miyo iwado kijni ngedu tadek wodi tinyo wado mo kich kane. Yes, ateneno to na wobe tie kucha tie busy sana. Aneno gitie busy. Nyo ino so awobe go otie loading mano wudo order metero yen go Hoima piny me Bunyoro yes. So tonjo me Hoima da ordering mago yen adi ordering mago yen dude tutumi ot kany eba amena otie loading negi moro tero negi gin libino kane gin jase miyo order so wano loading dogo tero negi naka Hoima kono so ida ngata moro no mitie kara moro kene iramo gone simu iramo actually wano tie kene naka website amiramo akari tare le yo kome Uganda do iteke de photo ni Uganda kan iramo ordering ka wilo jami online kiyo to visiting website wa mulo metie www.ariseforestry.com yaro wodo section me iramo wilo chulo ke jami ni yamo ordering online ageno be oro ketne website no iten video ni koneno miramo following link no iko ordering services de wana timo ti website kono yes. So apoyo sana ama nyinga Osidi John abedo director ma Rice Forest Enterprises me udere Kabramaiddo Malwa sub county yome ayai Kabramaiddo to Dokolo ka itie Dokolo town nitie to tabero mode tie just about kilometers ade kene to na Rice kane isenda mulongo batingi ka itie Kabramaiddo district aro town itie bala kilometers to meka ya pekene manuri te to na Kablomba Rice Forest Enterprises apoyo sana lubang medo winya tida rubino timo business okonywa gwoko environment kedoko investing pen yen city ye liame gwoko environment kene it is a double sword gwoko environment doko wudi tinyo investing city or kill city sawi kare moro yapi apoyo sana winya